Ngiyakuvusela ke lamhla ekseni kuphina kuphi lapho ukhona khona ukufulena like liphuba lelihle lekulalela iRhapsody yamaqiniso lokungumlayedo waNkulunkulu lo bhalwe ngumfundisi Kristo yakhilwa eDSC DD lamuhla ke umsombuluko othi nge-23 enyangeni yengongonye eminyakeni wa 2024 lamuhla komfundisi Chris usifundisa ngesihloko lesithi indalelwane yembuso. Amen. Uvula ke umlayedo wakhe ngaLuka 16:16 lapho khona livela uNkulunkulu lithi umthetho netimfundiso kwakhona kwaze kwafika Johane kusukela ke ngaleso sikhathi umbuso waNkulunkulu so uyashunyayelwa futhi wonke umuntu ulela kungena kuwo. Amen. Umbuso waNkulunkulu ngumbuso mbamba noko wakamoya futhi ngekudala kabusha siyindalelwane yembuso. Umbuso waNkulunkulu ufaka ekhathi konke lokungephasi kwengamela ke kwaNkulunkulu lokusemhlabeni nalokusezulwini. Kodwa futhi kunembuso wasezulwini lokubonakaliswa kwembuso waNkulunkulu lowakhiwa nguJesu. Amen. Ngakho uma Jesu uyafika aphinze athi umbuso waNkulunkulu sawufudane kuMateyu 3:2 naMakho 1:15 abekhuluma ngembuso wasezulwini letele kutosungula noma ke kubeka emhlabeni. Lona ngumbuso laqala kushumayela Jesu wawenda watiwa imvo labanye bebangakhoni yenda ngoba ke bebangangeni kwasabona bebawuthenjisiwe. Amen. Kodwa Jesu wawushumayela waseke usiletha kiyo ngekudalwa kabusha. Haleluya. LiBhayibheli lithi kuLuka 16:16 umthetho netimfundiso kwakhona kwaze kwafika Johane. Kusukela ngaleso sikhathi umbuso waNkulunkulu so uyashonyayelwa futhi wonke umuntu ulelwa kungena kuwo. Kuba seKolose 1:12 kuya 13 uthi akabongwe uyise lo wasenda sesuka seta embusweni wemvodzana yakhe lethandzekako. Ngakho ke lamuhla lo mbuso lofanako lo washunyayelwa nguJesu ucobo ngumo lasifume ukuthi soshumayele emkhawulweni yemhlaba. Wasoke ubafuma ukuthi abashumayele umbuso waNkulunkulu kuLuka 9:2. Kodwa ngalelinye ilanga masinyane lombuso lo7 lakamoya kwanyalo utawuvela kulomhlaba futhi nasetikwawo lomhlaba. Qinisa ke tikhwepha takho ungavinjwa lufu eqinisekiseni kwekuthi letindzaba letimnanzi tembuso tisakateka ke emaphethelweni emhlaba. Zuza ke leminye imiphefumulo ingene embusweni. Inkosi Jesu ke ikhuluma ngekudala kwabusha yathi ke kuJohane 3:5 ngiqinisile ngitsekini ngaphandle umuntu adalwe ngemandi nangemoya angeke angene embusweni waNkulunkulu. Amen. Kungumsebenzi ke wethu ukushumayela livangeli lembuso kuze yonke imvodzana umfana nesithandzane labasemhlabeni beve bakholwe futhi bangeniswe embusweni. Khumbula imave enkosi kuMateyu 24:14 lapho khona uthi futhi lelivangeli lembuso litawushunyayelwa emhlabeni wonke kube bufakazi ediven tonke bese siphefo siyefika. Amen. Nawufuna ukuchubeka nesifundvo sethu ungafunza kwaseKolose 1:12 kuya 13, Luka 12:32 na ku1 Corinthians 15:24 na Luka 16:16. Amen. Kulesikhathi nyalo sitawuthatha nawo umthandazo odawusho emva kwami uthi Baba lothandzekako ngiyabonga ngoba nyalo njengoba sengitelwe kabusha umbuso wakho usenhlitweni yami. Ngimemetela tindzaba letikhatimulako temandla akho ekusinzisa kulabo lababanjwe tibopho tesitha. Ngibakhipha ekulahlweni bangene enkhululekweni lekhatimulako yembuso wakho egameni likaJesu. Amen. Ngiyathemba ukuthi usijabulele isifundvo sethu salomuhla libe ikhuluma ukuthi indalelwane yembuso. Siyakumema ke ukuthi wende Jesu abe yinkosi yekuphila kwakho ngekuthi ke uthandaze nawo umthandazo emva kwami. Shano ke uthi Nkosi Nkulunkulu ngiyakholwa ngenhlitiyo yami yonke kuJesu Kristu imvodzana yaNkulunkulu lophilayo. Ngiyakholwa ukuthi wangifela futhi uNkulunkulu wamvusa ekufeni. Ngiyakholwa ukuthi uyaphila lamuhla. Ngiyavuma ngemlomo wami ukuthi Jesu Kristu uyinkosi yekuphila kwami kusukela lomuhla. Ngaye nangeligama lakhe nginekuphila lokuphakatha sengidelwe kabusha
Ngiyabonga Nkosi, ngiyekusinzisa umphefumulo wami. Nyalo sengumfana waNkulunkulu. Haleluya. Siyakuhalalisela nyalo sewungumfana waNkulunkulu. Kanti-ke kufunza kabanti ngempilo yakho lensha kuKristu. Sikhona njengelibandla laseChrist Embassy eSwatini. Ungasishayela ku-7607 2865 noma ke 76124 noma ke usibhalele eposini lefu lembane lelithi ce@swatini@gmail.com. Siyabonga. Kanti-ke ngifuna ukuthi ukhumbule ukuthi kulalela kwakho kwale Rhapsody yamaqiniso lomuhle akukabi nje yimvo ukuthi uyiphole ngeliphuba, kepha kube yimvo lehlelwe nguNkulunkulu kujinja impilo yakho lamuhla.